Yes, ni ekipe ya APR FC imaze gusezererwa na ekipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan. Ni ekipe ya APR FC yabanje igitego gitsinzwe na William Togui, kiza kwishyurwa n'ikipe ya Al Hilal. Mu by'ukuri ni ekipe isezerewe, irushijwe twongere ngo irushijwe, aho rwose wabonaga ko ikipe itari tayari, itari mu mukino, wagira ngo sinzi ukuntu byagendekeye, wagira ngo abakinnyi babahambiriye amaguru. Ni ikipe irarushijwe ku mugaragaro, irakubiswe, ariko mu by'ukuri ni match umutoza yari yavuze ko aza kureberaho uko azitwara ku ekipe ya Pyramid. Ubu rero niba uku nguku ariko aje kwitwara imbere ya Pyramid, niba ari ibyo agiye gukosora atakosoye wenda mu mikino ya mbere yashize, ntago mbizi. Dutegereze turebe, ni ukuri dutegereze turebe uko azakosora. Sinzi niba ageze iki gihe atarabona ikipe ye ibanzamo, sinzi, cyangwa wenda niba bari abakinnyi babiri ba APR FC badahari, Mamadusi na Djibril Ouattara aribo batumye wenda itakaza iyi match, simbizi. Ni ugutegereza tukareba. Mu by'ukuri ndakeka wenda, sinzi niba hari match azakina muri shampiyona ngo turebe mbere yuko akina na Pyramid, ariko mu by'ukuri ni match igaragayemo amakosa menshi y'ikipe ya APR FC. Sinzi umutoza ukuntu azakosora ibi bintu. Reba nk'iki gitego cya kabiri cya Al Hilal, niyo mugabo Claude, abazamu ba APR nabo baragowe. Urafata baro ukayihereza umuzamu ntimugereho, ukumva ko biri bugende gute? Abafana mwishyizemo Ishimwe Pierre ngo ni umuswa, ngo aratsindisha ikipe, ngo uratanga pasi itagera ku muzamu, uvuge ngo noneho uyitange no mu cyerekezo cy'izamu. Pase nk'izi uzitanga, utanga uterekeza aho izamu riri, ku buryo byuze n'umukinnyi ayimutanze kugira ngo awutere mu izamu byamugora. Ibyo se nabyo ni ibyo kwigisha umudefanseri ungana gutya kweri nka Claude? Irarushijwe, iratsinzwe. Reba nk'igitego cya gatatu ukuntu bari barundanye nk'imegeri, umukinnyi wa Al Hilal ari wenyine abagishyizemo da. Bajya bavuga cyakoze ngo defense nziza muri football ni attack. Buriya wenda amahirwe menshi twashyiraho uko attack ya APR yari yabuze, wenda niba mu by'ukuri abakinnyi babiri babataka kandi bakomeye ngenderwaho bari badahari, maybe ko iyo baboneka bari gutesha umutwe iyi kipe nayo ikajya kugarira, wenda nabyo birashoboka cyane. Ntabwo twayiciraho iteka ngo ibintu birarangiye, ariko nihatagira igikosorwa mu maguru mashya, ibintu biragorana, biraza kugorana cyane, biraza kugorana. Ubu ngubu urugendo rwayo rurarangiye rwo muri Sekafa, igiye kuzinga ibikapu yongere yitahire, nta kundi byagenda. Ariko ikijyanye n'umuzamu, ntihazagire umuntu wongera gukritika umuzamu Pierre ngo ibitego. Ibi bintu byagaragaye mu nkera y'abahizi. Niba mwaragiye mukurikira amashusho neza, ekipe ya APR biriya bitego batsinze Ishimwe Pierre, ni ibitego bamuherezaga baro n'ubundi nawe ntimugereho neza, nk'ibi bibaye hano neza, ni photocopy.